Yes, Lord. Jesus Christ, gracious Savior, Elohim is your name. Igama lakho nguJehova, ungusonini nanini, qoba yakhawuleza, dala wezinsuku. Wena wawukhona emandulo, umhlaba ungekabikho, sonela kuwe ebusuku, sonela kuwe namhlanje. uNkulunkulu ophilayo, uJehova ka-Abraham, Jehova kaDavide, uJehova wasendulo, usenguye namhlanje, usezoba khona. Uyabuya wena ngelinye ilanga, usezodumiseka, dumiseka liwa laphakade, dumiseka sonini nanini. Yebo Nkosi Jesu, Somandla, Nkulunkulu wami, Jehova ongcwele, wena ophakanyiswa emazulwini, phinda uphakanyiswe emhlabeni. Asihlonele igama lakho. Quleka Somandla, quleka sonini nanini, quleka Nkosi yamakhosi, quleka Jehova. Nkosi yami, uyesabeka wena wedwa, akekho njengawe. Baba wethu namandla, ngibona uDavide Nkosi ekudumisa, edabula impahla zakhe. Alibonge lakho lodwa, alidunyiswe lakho igama. Yebo Nkosi Jesu, Somandla wena wedwa, uyesabeka Nkosi Jesu. Sizova izwi lakho, yehla Nkosi namandla, egameni leNkosi Jesu. Baba wethu lontwele, uNkulunkulu wami, uyaphila Somandla, uyesabeka. Akekho lo njengawe, akekho ofana nawe, akekho lo njengawe. Baba siyabonga, dumiseka Nkosi, dumiseka uNkulunkulu, egameni leNkosi Jesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Uyadumiseka, Nkosi Jesu, uyaphakamiseka. Phakama wezinsuku, phakama kule mihla, phakama kule zinsuku. Dumiseka Nkosi, dumiseka empilweni zethu. Baba wethu namandla, kule mihla enzima oluhlobo, phakama Nkosi Jesu, waze walunga, waze wadumiseka, waze wamuhle, waze wadumiseka. Dumiseka kulowa, dumiseka kula mpilo, dumiseka kwela khaya, dumiseka kula mama, egameni leNkosi Jesu. Waze walunga, waze walunga, waze walunga. We give you praise. Uzukulu lwami, imbeko yakho. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aphandle kwezwi lakho singasuke sibhekephi, Baba wethu namandla. Thank you, Jesus. Before sithandaze Nkosi yami, funa nje sifunde izwi leNkosi. The book of Genesis, ncwadi yeGenesis, chapter 3, verse 6. Fundeka olhlobo, ncwadi ke le ndalo nokuwa komuntu. Nkosi yami, ncwadi yendalo nokuwa komuntu. Mighty God. Kodwa akawaphele, uyaphinde avuke, ngoba unguThixo wovuko, waleyisa ithuna. Sizova ke namhlanje, yakholwa uThixo nawe. Awuthatha iBhayibheli yakho sizokhuleka. Umthandazi namandla, umthandazi yaphila, egameni leNkosi uJesu. The book of Genesis, chapter 3, verse 6. Uthi ku verse 6, wabona umfazi ukuba umthi ulungile ukudliwa, nokuba uyanqoneleka emehlweni, ungumthi onqonelekayo. Ukuqiqisa wathabatha iziqhamo zawo, wadla, wanika nendoda yakhe, inye yadla. Funa nje sithathe la line yokugqibela. Wathabatha eziqhameni zawo, wadla,
wanika nendoda yakhe, inye yadla. Apha egadini, Nkosi yami, kunowesifazane udibana nenyoka. Inyoka kudala yabakhona enguSathane, but yena ekhona umdala wezinsuku, ekhona usoneni nanini, eyijongile le nto. Unikeza u-Adam no-Eve ithuba loba babe negunya. Wabhekela uNkulunkulu kodwa engabhekelanga. Wabanikeza ithuba. uNkulunkulu njalo nguThixo osithandayo wabhekela wathi Adam no-Eve, ngininikeza igunya apha egadini, akhe nithathe i-control. Uyayibona le celebration yenziwa ngu-Adam no-Eve, uSathane akayifuni noyifuna, ngoba lithi iBhayibheli uSathane enhliziyweni yakhe uzile uzodiliza futhi achithe. Wathi yabona lento uNkulunkulu ayenzayo, enikeza umuntu ophefumulayo ukuphila igazi enyameni, onamathambo, anikeze umuntu i-freedom. Mna Sathane anyoka endala ngizayichitha yonke loo nto. Angazi into oyakhayo, athi uSathane uma ekujongile athi mna ndizayichitha ingekagqithwa. Abanye bazama ukwakha, athi uSathane ndizayichitha. Nyoka endala ethi ndijongile, ngiyazama ukuphumelelisa, but mna Sathane inhliziyo yami izo-uproota ichithe. Abanye bazama banabantwana, xa kufika i-9 months bane-miscarriages. Afike uSathane athi yabona mna ngizamqhomfa lo mntwana angabikho. Xa uzama uphusha esibhedlela ubelekisa umntwana asaphefumule, abanye kufa umntwana kufe nomzali, ngoba enhliziyweni yakho uSathane yena uyachitha, uyathi na uyadiliza. Abanye bathi bezama uthenga imoto zisuke ziwe, ngoba enhliziyweni kaSathane emazulwini wachitha indumiso. Nalapha egadini yase-Eden uthi nibajongile u-Adam no-Eve, ngizobachitha egameni lenkosi uJesu. But okokuchithachitha dala wezinsuku uhlezi uhlele khona. Elithi iBhayibhile yena akalali futhi akozeli, wazama phakathi ethu namaphandle ethu, wazi inwele zethu amanani. uThixo uyasazi. Abuya encwadi kaJeremiya athi ndikwazile ungaphakathi esisweni sikama wakho, ngakwazi ukuthi uzawumela izizwe. Angafika uSathane akuchithachithe. Let me tell you tonight, awuchithachitheki wena, uyakheka egameni lenkosi uJesu. Bendingekho lapho, bendipha emazantsi, wadla lo mfazi. Wadlisa nendoda yakhe, idla sendidlile. Yeyona nkathazo esikuyo, uthi yidla sendidlile. Nayi indoda iva amazwi amandi. Lithi iBhayibhile 1 John chapter 4 verse 1, hlolana imimoya, ngoba abaninzi abaprofethi abeza bokuxoxa. Lo mfazi ukhohlisiwe uprofethi eyinyoka endala enguSathane. Yathi uzokwazi ubona yonke into inyani, uThixo ukufihlela inyaniso kuyiyo. Lithi iBhayibhile wadla lo mfazana, wabona ukuthi iyingozi lento endiyityile. Kunabantu endlini kaThixo abangafuni ulimala bodwa, bafuna ulimala nabanye abantu, abayifuni inguquko. Lo mama ulimele, ufuna ukulimala nomyeni wakhe. Akathi myeni wami ndinje ndinaked, asiyofuna umdala wezinsuku. Lithi iBhayibhile njengoba bedlile bobabili. Abantu namhlanje bafuna imisebenzi, bathi before ufumana umsebenzi fanele uqala uthina udle. Idla sentena sendlile, uyabribwa. Lithi iBhayibhile wafika inkosi uJesu, uNkulunkulu efika labazalwane bebribwiwe, beqhathwe nguSathane, bedle isikhama. Kuhlungu into yokulamba. Yonke lento iza ngokudla, yonke lento iza ngesikhama. Bona abavangeli abeshumayeli ngenxa yesikhama, ngenxa yendlala
baqhathwa ukudla, badliswe izinto balahle izinto ezizizo apha egadini. Sengizothandaza, idla. Uvelaphi lo mkhuba? Avelaphi lamanyala okudla sendlini? Balibalise thembiso yento uThixo abanikezile egadini yase-Edeni. Akhe ngishumayele namhlanje njengompostole egameni lenkosi uJesu. Uvelaphi lo mkhuba wokulibala uThixo abakuthathe khona? Abanye bayalibala ukuthi uThixo bathathe phi, bashiya amakhaya abo, bashiya abazali babo, bashiya apho basuka khona. Lithi iBhayibhile wabacreatela this beautiful garden. Balibala. Abanye balibala uNkulunkulu into abaphilise kuzo. uNkulunkulu abanye babonelela ngemizi, ababonele ngemali, bathi bava izinto ezithethwa nguSathane. Athi uSathane yidla uzovuleka amehlo. Yonela le nto uThixo akunikeze yona. Abantu bayafa nxa ngoneli. Lithi iBhayibhile u-Eve udikwe yinto uThixo amnikeze yona egadini yase-Edeni. Waqhathwa sisiqhamo esinye, walibala imithi emininzi esegadini yase-Edeni. Almighty God. Lithi iBhayibhile after elibele wadibana noSathane inyoka endala. Balithi iBhayibhile kuba bethandile abantu bakhe, wathi ngizonibulala ngizonikhipha egadini yase-Edeni. Siphila nje kabuhlungu sakhithwa Nkosi yami. Balithi iBhayibhile yena uyabuya uzosilanda. Singumakoti njengoba siphila egameni lenkosi uJesu. Weziswa nini nanini wabuza Adamu, where are you? Adamu phina egameni lenkosi uJesu. Nasebusuku ndikhangela uAdamu othi ngithengise ngento kaThixo, ngiyafuna uyibuyisa Nkosi yami. Ngithengise ngamandla, ngithengise ngomzimba wami, ngathengisa ngegift kaThixo. Siyabuya into zakho namhlanje egameni lenkosi uJesu Kristu. Phakamisa izandla zakho ngizothandaza. Quleka somandla egameni lenkosi uJesu. Baba wethu onamandla, uyisa into ezilahlekile egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Oh mighty God, oh Jesus Christ, oh Heavenly Father, uyisa into zethu egameni lenkosi uJesu Kristu. We give you the glory, we give you the praise, we give you the glory, we give you the glory. Baya pakataseya, nuntabagaseya nusa. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Yes Lord, yes Jesus, yes Lord, yes Jesus, yes Lord.